Ата, азық келем. Қайда баратасың? Магазинге майда чүйді алған. Эмир, апаң айтып аттылы жана. Эмир магазинге барса гирсамын алып қойсын деп. Гирсамын ала кел. Гирсамын? Ой, ова. Гирсамынчы, гир жуған самын. Гирсамын. Гир жусам, неге гирсамын? Таза эле самын алып келей? Жана ак самын болот го, ак самын. Ата, гир жуған самын кара болот го. Бала, көп башты чакпай алып келчи бар. Арак самын ала кел. Бак. Мына алып келдим. Бала, аракты эмне алып келдиң? Арак самын деп едіңіз беле? Мен сага атыр самын дедим, атыр самын. Не, атыр ичесиз бе? Кайдагы атыр, кайдагы арак. Пинти, бет жууган самын, бет жууган самын.